मडगावच्या कब्रस्तानाची माहिती दिवपा खातीर मडगाव पालिकेन कोर्टाकडेन अजून 1 म्हयनो मागून घेतला। फुडले हियरिंग 9 मार्चाक जातले। पूण ह्या निमतान मडगावच्या कब्रस्तानाची मागणी करपी मुस्लिम भावांचो वेगवेगळ्या राज्यकर्त्यांनी अक्षरशः फुटबॉल केल्ल्याचें उक्तडार आयलां। 1980 वर्सा मडगांवा कब्रस्ताना खातीर मागणी फुडें आयली। 1999 विधानसभेत थाराव पास जावन आख्या जमीन आरक्षीत केली। त्या वेळार लुइझिन फालेरो मुख्यमंत्री आसलो। उपरांत आयलें दिगंबर कामतीचें सरकार। त्या उपरांत कामच बंद जालें। 2011 सोन सड्यार जमीन मान्य जाली, पूण कब्रस्तान जालें ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोगाक लागून 2012 टेंडर पास जावन सरकारान जॉब ऑर्डर काढली, पूण कब्रस्तान अजून मेरेन अस्तित्वान येवंक ना। कब्रस्तानाचे मागणेंत वांटेकार जाल्ल्या अब्दुल करोलान सगळ्या घडणुकांचो गोवा 365 पाडोच वाचून दाखयलो। The demand for Kabristan started in 1980 and various promises were given by the politician, but till today the Kabristan has not been a reality. We identified almost 12 or 14 lands at different places, but every time the land was identified, the political manipulations would begin, and at the end of the day there would be objections and the proceedings, the land acquisition procedures were dropped. In 2014 the work on Kabristan has again started, but when we started the work again there was no permission from the forest department to cut the shrubs and the bushes. Again the work was stopped. The people from Raya and people from Fatorda came and stopped the work. The then Chief Minister Mr. Manohar Parrikar gave us the assurance that he would conduct the hearing and he will make the people understand and the work will start. Till date the work has not started. गोंयांतल्या दफन वा दहनभुमींच्या उणावाचो प्रश्न सध्या हायकोर्टात आसा। शेख मंजूर कादरीन कोर्टात अर्ज केल्लो। फकत कब्रस्ताना खातीर न्हू, तर हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुस्लिमांक जाय आसलेल्या 265 दफन वा दहनभुमी खातीर। ही केस कितलो तेंप चलत सांगपाक जायना, पूण शेख मंसूर कादरी निर्शेवंक ना। कोर्टा कडल्यान न्याय मेळटलोच हेची ताका आस्त आसा। Today my public interest came for the hearing the third time. The party came, municipal representatives of municipalities were asking the time, extra time for the reply before this honorable court. So honorable high court granted 3 weeks more time and they fixed the date on 9th of March for the hearing. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख।